Da gero beste maestro bat, bueno, hango maestro, desterren bien. Eusebio, hor dago argazkizetan. Eusebio Mendoza? Mendoza. Eusebio Mendoza. Desterren bien. Da gero etorri zan beste mediko mexu bat. Eta Eusebio Mendoza hori busturikoa zan? Busturiko seme zan? Zai. Da busturin gelditzu zan. Da gero mexu itxeman. Gure eskolatik, neskatioa pentsatzen dute, arizek hasiko bala zeran don Eusebion klasitara. Da Eusebiok klasi moten segiduan, da gero mutilek utineko zen asko, da matematiku isen izan onna amexue. Da segiduan, beran etzin klasik imoten. Orduan Eusebio Mendoza hori egon zan, gerra aurretik eta egon zan Gerra aurretik. Altamireko... Republikan hori dala, da kurtzi ez tegu leukin imintze eskolan. Da desterra bine Da desterra bien. Baina busturin segidu eban? Bai ez eskolan. Bai, esan gure dut, asko desterraten ebezenean, joan berrizetean iziren beste... Mediku, Julio Mendieta be, abe erun bien, kotxibek entutzoien, berun bien larrina gara, beste batzukaz, da be harin etorzan. Da baina don zera espina erun kartzelara, bakarrik despatxemin eskolatik. Eta orduan gero, berak etxean emoten eban zan klase partikularra? Bai. Klase partikularrak emoten bazen ez ziren.